Inkosi ayikunikanga ilizwi noma ngubani. Awusifunele elavesi liphakathi 2 Corinthians. Inkosi ayithethanga anilazi ivesi namhlanje. Leke ngithandaze lize enkonzweni nilazi ivesi lingaxelelwanga. Yebo. Funeke ngithandaze nize enkonzweni nilazi ivesi lingaxelelwanga. Ngifike la ngigxume ngezinyawo nifunde. Bese ndiyashumayela. 2 Corinthians chapter number 6. Dinewari njena sizoba ne power failure nge-half-past lapho engizabe madoda ndichocholoza khona ngoba sine power failure ndazi basayenza. Oh, electricity ndio nichale. Oh, okay, ayike masiyama. 2 Corinthians chapter number 6 osifundelayo afunde emayikhini kuzwakale verses 14 to 18. Hey madoda, ukhona umhlabelelo uthini umhlabelelo ukhona umhlabelelo othi sengiyazi uthi sendiyakholwa ngiyawazi. My life will never be the same again. Be the same again. And I believe when the enemy raises his standard, when the enemy comes like the floods, when an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard. Ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na? Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na?
Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. 17. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, Yeah. isho inkosi. Phinda lo part yenkosi. Ngakho-ke Yeah, iyo mami 17. ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, isho inkosi, ningathinti okungcolileyo. No, yeke mami Lindawo njena ithi itsho inkosi. Ngakho ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, itsho inkosi. Noba singayeka mami inkosi. Awufunde ntoni? Verse 14. Yes. Sehlosa teng se re tempele ya modimo ya phela le seke la khema le ba sa dumeleng ho loka le ho sa loke di ka kgotsana jwang le seke la kopana jwang le sedi le ka kopana jwang le dififi na Kriste a ka dumellana le bilaere kapa ke eng eo modumedi a ka e kopanelang le ya sa dumeleng ana tempele ya modimo e ka dumellana ka eng le medimo ya bohata rona re tempele ya modimo ya phelang jwalo ka ha modimo a itse ke tla aha mme ke phile hara bona ke be modimo wa bona Yeah. bona e be setjhaba sa ka baka leo tswang hara bona le ikarohanye le bona le seka la ama letho le silafetseng mme ke tla le amohela ke tla ba ntatalong mme le tla ba bara le baradi ba ka ho rialo morena ya mmatla ohle Awubuyele Joni pha ku 17 ka baka leo. Yeah. tswang tswabo Tswang. Yeah. tswang harabo Harabon. Yeah. le karohanye le bona Okay. Iyeka lizwi lenkosi leli abangcwele bazothi amen. Ebazalwane uma ngibuka le portion of scripture ngisahlele ekhaya, uma ngibuka indlela esibekwe ngayo le passage yesi scripture, Paula izinto ezingu-4. One, ukuthi uNkulunkulu uqala ngalento ekuthiwa i-admonition. uNkulunkulu admonishes us. I-admonition ke is a firm warning. I-admonition is a firm warning. I-admonition is a reprimand, ukukhuzwa. Qala ngalonto uNkulunkulu la mazwi athi, do not be yoked together with unbelievers. It's an admonition phayana, siyawonishwa.
Number 1 okwesibini ubona phayana into ekuthiwa ngama contrasts amaningi. Now i-contrast atamaphumsha association of things that are opposite, completely opposite. Contrast leyo ukuhlanganiswa kwezinto ezingahlangani. Kaningi pha kuyabuza ukuthi ubumnyama bunakuhlangana kuphi na nokhanya, niyabona masahlangana. Ukulunga kuhlangana kuphi nokungalungi. It's a contrast. uKristu noBelial bahlangana kuphi? It's a contrast. Hlanganisa izinto ezingahlangani. Okwesithathu uyibuka la passage leyana sibona kuvezwa phayana i-identity yethu ne-position yethu enkosini. Kuvezwa ukuthi kahle kahle singobani. Kukhona la phathi ethi silitempele likaNkulunkulu, the temple of the Lord. That is who we are. Silitempele likaNkulunkulu. Okwesine kule ndawo sibona uNkulunkulu eqedelela umbhali le ndawo nge-instruction phaya ku verse 17 ethi therefore come out from them and be separate. Come out and be separate. Stay admonishing one. Sathi okwesibini ngama-contrast. Sathi okwesithathu umbhali talks about our identity and our position enkosini, and okugcina sithola phayana i-instruction. Now lithi izwi lenkosi kule ndawo esiyifundileyo maqala, do not be yoked together with unbelievers. Now njenge farm boy, njenge rural boy, a boy who grew up emakhaya, KG ndiyayazi mina into yokuba yintoni iyoku, idyokwe. Emakhaya sithi idyokwe. Abesithi bathini? Ini? Joko. So lidyokwe. Ndiyayazi ukuba yintoni thina we grew up sisebenzisa idyokwe. Idyokwe, it's a wooden crosspiece in a 4 holes. Kufakwa kuyo izinto ekuthiwa zizikeyi, kube sekuba khona izinto ekuthiwa zizistrope. Zezo zinto idyokwe isebenziswa ekuthini kuthiwe put together inkomo ezimbini. Amadoda, idyokwe umsebenzi walo ukuthi put together inkomo ezimbini so that they may pull through, nokuba yikhathi, nokuba yiplow, ipulo or iplanta. Inkomo ezimbini ngeke zidonse iplanta ngaphandle kokuba ziyidonsa through idyokwe. Alibongwe igama lenkosi. So by definition, idyokwe, it is a wooden crosspiece that is fastened over the necks of 2 cows, so that izinkomo zikwazi ukuthi pull through. Nazo inkomo ezo ezimbini kukhona oku-expected kuzo. Ezinkomo ezimbini, enye yezinto elindelekile kuzo, come on nihambe nami namhlanje, enye yezinto elindelekile kwezinkomo ezimbini uma zibekwe ejokhweni, kulindele ukuba zithi number 1 pull harmoniously
sidonse kanye toe to toe. Kulindeleke into ba ezonkomo number 2 zithi pull towards the same direction. Sidonsele esayidini elinye. Okwesithathu ezonkomo are expected to pull under a command of one voice. Azimamela amavoice amaningi, zimamela ivoice elilodwa. Njengoba zidonsela okwesine inkomo lezi that are put together ngale jokwe they expected to pull to the same destination. Ngeke yodwa idonsele kwenye side enye idonsele kwenye side. Kulindelekile ukuba zidonse kanye i-destination yazo inye. Azikhombini destination. There is one destination. Hey madoda. Hallelujah. Mamela. Ijokhwe lesithe kubotshwa inkomo. And inkomo ayibotshwa nembongolo. Inkomo ayibotshwa nehash, the horse. Inkomo ayiboshwa ne-elephant. Kufanele into yoba iboshwe nenye inkomo. Ngoba ezinto inkomo nenkomo comes from the same species. Inkomo nenkomo, madoda. Inkomo nenkomo, the behavior is the same. Ayi madoda. I-behavior yenkomo nenye inkomo kuyafana. Manje ngeke ubophe inkomo. Sithethela kule nto bangcwele namhlanje elithi izwi lenkosi, do not be yoked together with unbelievers. Uma ngabe ubona inkomo nedoki kufana nokubotshwa kwebeliever kanye ne-unbeliever. Oh God. Uma ngabe kuzobotshwa inkomo nembongolo noba inkomo nehashe noba inkomo kanye nezebra kufana nokuboshwa kwebeliever kanye ne-unbeliever. Now lithi izwi lenkosi ukuthi namhlanje maningabotshwa kanye nabangakholwa nikholwa. Nikhona abantu bangcwele bami. Lithi izwi lenkosi maningabotshwa. Nina nikholwa nibotshwe nabangakholwa. It must not happen. It's odd. It's ukwenzeka lonto ngumhlolo. Yinto engamelanga ukuba yenzeke. Hey, Nkosi nofela. eBhayibheleni kune scriptures eziningi. Ngoba sithetha ngokubotshwa la, sithetha ngejoko. Kune scriptures eziningi encwadini kaMatthew chapter number 11. Lithi izwi lenkosi, wozanani nonke nina elisindwayo. Oh madoda, lithi la verse awufundi. Matthew 11:28. Come to me, take my yoke, for my yoke is easy. In summary, mama labashiye ndabuko. Ofunde kwamika. Zanini kimi nina nonke enisiphathelene nenisindwayo. Yeah. Mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu. Ayibo! Makholwa ijoko lengaje babani mani. Bazalwane, ijoko umusindiswa wabizelwe ejokweni lika Jesu. Ngoku ngeke kulunge into yoba ubotshwe kanye ne-unbelievers ejokweni kaJesu. Kumele uba ngabe ubotshwa ejokweni kaJesu
uboshwe kanye nabakholwayo. Oh madoda, qhubeka mama. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami Lihle ijoka lenkosi. Afunde Galatians chapter number 5 verse 1. Ngoba lapho ithi imani. Mamelani. Ithi lapho imani ke ngoko. Ningaphinde nibuye nibanjwe. Yiyokhwe yobukhoboka. uKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Yabazalwane, uma sasindiswa sakhululwa so that we may have freedom, sibe nenkululeko. Ngakho ke Ayibo. imani niqine. Manje njengoba senikhululiwe, bazalwane senisindisiwe, imani niqine. Ngamanye amazwi, stand firm. Stand. Go. Kubeka. Lingabe lisaboshelwe ejokeni lobuqili. Yeah. Bekani mina Pauli ngithi kini, uma nisoka uKristu kayengunisiza ngalutho. It's fine, ma. Yabazalwane, lithi izwi lenkosi masimele siqine. You may be seated, ma. Do not be yoked together with unbelievers. Lokhu kuyafuna ukucindezelwa ngoba bazalwane babothiwe kanye nama-unbelievers. Mamelani bazalwane, ndithe secondly apha khona into ekuthiwa ngama-contrast. Uyabuza obhalayo into yoba ukulunga nokungalungi kuhlangana kuphi? Righteous and wickedness. Kuhlangana kuphi? Ukukhanya nobumnyama, light and darkness. Ukuhlangana kuphi? uKristu and uBelial, the fallen angel. Kuhlangana phi? Ukukholwa, belief and unbelievers. Zihlangana kanjani ezo zinto? Azihlangani ezo zinto ngamafutha namanzi, ezo zinto hlangani. Hlangana kuphi? The temple of God and the idols. Ilapha lonto kule nto besiyifunda. Manje uma kusenzelwa lama-contrast, kusacindezelwa lanto ethi masingavuli bazalwane. Inkosi mayisincede makuvukwe kobuthongo esikubo. Sisebuthongweni so much that kuthi into enormal ukuphila kwethu, sisikholwa nokuphila nabangakholwa, ukuze associate nokungakholwa kuthi kwavama kwaba into enormal. And kwenziwe emphasis apha ukuthi ezi zinto ngeke zifani nanini. Mamelani bazalwane, you and me, we are the righteous of God. Sikulunga kaNkulunkulu. We are the light. John, you in the book of Matthew, you are the light. You are the salt of the world. Ngusawuthi uyityiwa Yesu kukhanya. Uma sowusindisiwe uNkulunkulu engaphakathi empilweni yakho. We are Christ's brothers. Believers, the believers to God through faith, through Christ Jesus. Singamakholwa. The temple of God. Do you not know? Anazi na ukuba imizimba yenu is the temple of the Holy Spirit who lives in you. Umoya kaNkulunkulu ophila ngaphakathi kwenu. Mamelani, masiphinde le part.
identity. Mamika, read for us Galatians chapter 3 verse 26. Omnyasifundele iPsalms 100 verse 3. Sesiyavala mase siqede lapho. Ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu. In English. Yeah, come on, in English the same verse. Namompo, funamo. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Come on, read again then. For you are all sons Yeba of someone, God. lithi izwi lenkosi, for you are all, nonke. The minute uthatha uJesu njengenkosi nomsindisi, you become the son, the child, and babalana amadodana anefa ilifa linikwa amadodana. Hayi madoda. Ilifa alinikwa the illegitimate sons. Kodwa linikwa the legitimate sons. Amadoda lithi lizwile lawo. Ngoba nonke ningamadoda. Qhubeka pha. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Yeah. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. Okay. Psalms 100, omunye funda verse 3. Sizova. Yes. Psalms 103. Yeah. Know that the Lord, He is God. Yazini ke ngokuba uNkulunkulu, Thixo uNkulunkulu. Yeah. It is He who has made us, Nguye osidalileyo. and not we ourselves. Asisithi. We are His people, Hayi yekapho. Ngenxa yaloo nto singabantu bakhe. Yabazalwane. Izwe lenkosi yazini into engomo. Ukuba uNkulunkulu unguThixo nguye osidalileyo. Asisithi. Asisithi. Sidalwe nguye. Singabantwana, the sons. Izulu likhaya lethu. Sinesabelo kuye. Sinefa eligcinwe ezulwini elingadliwa ngamanuthu elingaboliyo. Uma besingayazi lemfihlelo demisi yento basingobani kuThixo. Akunanto engavela isiqobe. When we know ukuba singobani. Akuna storms. Akuna matye, akuna hails. Akuna mimoya engathunyelwa inqobe impilo yethu ngoba singabantwana bakaThixo. Abantwana. Singabantwana. Babani abesimale ngale. Umesekhona umjala yawe sizu nasiphina uanele lo ulmoshayo ke namhlanje. Ake sibhala ngalento abangcwele bami, ngicela nibheke. Lithi izwi lenkosi. Do not be yoked together with unbelievers. Verse 17, uthi therefore come out and be separate. Yehlukani kubo. And namhlanje ndifuna ke senze
umnqamla mjuqo. Inkosi isincede that we take positions. Inkosi mayisincede ngoba angeke kwenzeke akuzulunga into basibotshwe kanye nabangakholwa. Le ndaba yokuhamba ezinyangeni kwabantu bekholwa kuyakhomba ukuthi abantu basahleli la ebekufanele baphumile khona. Kuyakhomba ukuthi abantu they are still yoked, basabotshwe kanye nabomnyama ebekufanele baphumile kubo. Hayi bazalwane, angeke sisebenzise imithi yezinyanga sikholwa. Uma sowukholwa ukhululekile awusayisebenzisa imithi yenyanga noma sowuhlaselwe kangakanani noma uvelelwa yimimoya kangakanani awuyisebenzisa imithi yezinyanga. Uma uvelelwa izinto uhlaselwa uya kuye onamandla konke, uyamtshela into masengehlulekele, uyamtshela ukuthi angeke ngihlale nimithi. Yabazalwane, angeke sesikholwa siqhubeke nendaba yemijolo, ngeke sesikholwa siqhubeke nendaba yemithintwano, ngeke sesikholwa senze izinto zihlanganiswa ungahlangani. Awuphiphithi uma sowukholwa, awuhlala emjolweni uma sewukholwa. Umjolo uyawuyeka ngoba uyakholwa. Uzobona abantu ngendlela abahlanganisa izilonga ekungafananga basihlanganise, bakhipha ama-wallet, ucheck ama-wallet wabo anezinto ekuthiwa zii-gemstones nama-lucky stones ngoba bafuna izinto ezizawuza eziphuthumayo. Bayakholwa ngapha ama-wallet anama-gemstones ayenziwa loo nto umuntu okholwayo. Come on, abantu abakholwayo benze lezi zinto. Nathi noma sesikholwa senze the same things. There is no way akwenzeki. Inkonzo ihamba kanzima, inqola ithonta kanzima ngoba sinabantu abangahlukanisanga. Sinabantu abakwenza kokubili, bakwenza konke. Bakwenza konke, benza lokho esikwenzayo, benza nokwenziwayo ezweni. Lento yenza ukuthi inqola kaNkulunkulu ibe seyithonta kanzima, ingahambi kalula ngendlela ebefuze ihambe ngayo. uThixo makancede ibandla. It is possible. Akunandaba ukuthi how young you may be. It is possible to live a holy life as young as you are. It is possible when you separate yourself, when you give your life to the Lord. It is possible. It is possible. Into ezoba ngathi kunzima into yoba awukathathi isinqumo sokuzehlukanisa nokuziyeka izinto. It is possible to live a holy life. Omncane ongangalengane umufuna bakhona sibabona
ngibonile abantu abancane bekhulula lento bephila impilo yobungcwele abanye baze baguga zange bangene nasemtshatweni bahlala bengosisi abadala benkonzo abaphila ubungcwele impilo yabo yonke. It is possible. It is possible. It is possible. Kuyelo besimkhansela. Akakaze ajola kayazi into jola uyangena emtshatweni ngoku. Sangayenzi into jola. Uye emtshatweni ngosiyamtshatisa. Next month. It is possible to phila impilo yobungcwele. Kiyala into basibeka abantu abangafuniyo abafuna ukubotshwa kanye nezwe abangafuna ukuphuma ezweni baphume lobala izwe balishiye. Do not be yoked, do not be yoked, do not be yoked, do not be yoked. Sibane problem la siyathandaza izinto ebantwini azenzeki kanti iproblem isekuthini ababantu ayiyoked together babotshiwe kanye nobumnyama kube sengathi akuthandazeka ukuphumeleleki kanti abantu babanjwe ubumnyama obo ababotshwe nabo. Phuma ebumnyameni, come out, come out, come out. Nansi into elula ongayenza kukuba wena yourself uthi to yourself rather wena kukuba uthi to uNkulunkulu your God, Lord help me, ngiyafuna ukwahlukaniseka completely. Ndiyahlulakala ndizibona sendiphinde ndabuyela uNkulunkulu wami kodwa uma kuyimi ngiyafuna ukwahlukaniswa. Mamelani lento yokuphila a separate life bazalwane ayondaba yabefundisi nabeshumayeli lena ayondaba yontombi le into yokuphila a separate life ngoba simzoyishumayela ayonto yofana esicabanga into yokuphila kontombi into yokuphila a separate life into yamakholo wonke umuntu okholwayo osindisiweyo othethelwe izono lo muntu lo must live a separate life. Ake simemeze nyaka. Mamela, I'm going to do an altar call here today. Akukho nto enqabileyo engekhoyo endlini kaNkulunkulu kwezinsuku njenge-honesty, njenge-transparency, njenge-trustworthiness. Inqabile loo nto leyo endlini yenkosi. Uyababiza abantu uNkulunkulu babhaqile but bazogoqa bazimele ngoku babhaqeweyo uNkulunkulu babe sebesenza izinto engathi zi-right ngoku baziyo into yoba azikho right izinto konakele. Ngicela ukuthandaza nabantu abathi I want to come out, I want to separate myself. Ngifuna ukuzehlukanisa, ngizahlukanise uNkulunkulu. Ukuthandaza nabantu abatshoyo. Abantu abathi ngisindisiwe ngimamkelile uJesu nje. Siyeza abantu labangakasindiswa. Kodwa bengibiza abasindiswe abantu abamamkele uJesu njengenkosi nomsindisi. Abantu abazi kahle deep down in their hearts ukuthi izwe liseyingxaki kubo.
izwe lisene influence ezimpilweni zabo. Izwe liseyingxaki ezimpilweni zabo. Abantu abathi lisey problem izwe. Cela baphakama bagijime bese ngaphambili. Sala abantu abathi noba ngenza kantoni namhlanje angeke ngahlulelwa ngento yoba ngiseyiphathi yezwe. I know and I know I am set free. I am delivered. I am leading a holy life. Abantu abazoncedakala abekho la ngaphandle kwabantu balana. Nabo abantu abazoncedakala. Abantu abasenza sengathi izinto zikahle bakhululiwe, they are leading holy lives, but separated when they are not. Woe unto them. Come closer. Woe unto them. Woe unto them. Mamelan, let me say something la. Eyona nto ezakwenzeka ebantwini abenza ngathi bakhululiwe, baphumile, separated when they are not, they are going to be worse than they are. Ngoba angeke udlale ngoNkulunkulu. God cannot be mocked. Ngeke udlale ngoNkulunkulu ucabanga into yoba uzodlala uNkulunkulu umdlalele timing. Angeke umdlalele timing ngoNkulunkulu forever. The next thing ezakwenzeka, you will be exposed ngendlela engazange waba exposed ngayo. Bhetele umuntu othi it is my desire, it is my wish, it is my prayer. Every day I do want ukuphila impilo yobungcwele. Ngiyehlulakala Nkosi isize. Singangena emakhaya lana kuningi singakubona okungasethusa. Singafika ngobumnyama ebazalwaneni. Kuningi singakubona okungasethusa ngoba ngabantu bobumnyama, ngabantu abazizinto zobumnyama, yet basindisiwe, babiziwe ukuba bahluke. Izinto ezenziwa obumnyameni in the closed doors, ngabazalwane besithi bayakholwa ziyethusa. Mamelani bami, ngicela isecret. Mamelani, isecret ikule nto niyenzayo. And ukukhululeka kwenu nokuncedakala kwenu kukule nto niyenzayo. Come up every day like this, nibe ngathi niyahlaza, nibe ngathi nizehluleke. uThixo uthatha abantu abanjena, thatha abantu abenza le nto uThixo niyenzayo namhlanje. By the way, mna njengoba Milana andiboni izehlulakale kodwa ndibona abanqobi. Bona izinto ezinesibindi eziphuma phakathi kwabantu, bantu bebhekile. Ningabanqobi, nizonqoba empilweni yenu, ebomini benu. Nizonqoba. Avela apha amandla okunqoba ekuphumeni abantu bebhekile ngamehlo. Umthandazo wenu mayibe ngilona ukuthi Nkosi ngisize. Na tonight pray that prayer, na tomorrow ukuthi Nkosi I want to separate myself for you. Ngifuna ukuzehlulela wena and serve you. Ukumkhonza uThixo ngeke nimkhonze ngamandla wenu. Nimkhonza uThixo ngoba nikhonziswa nguye. Trust me, it's possible. Oh God. Yiloko esingakutsho kunye izinto enizaziyo into babe zinenza ukuba nibe yoked nibotshwe kanye nobumnyama. Separate yourselves today. It's possible. It's possible.
Separate yourselves today. Separate yourselves. Noba ibiyintoni lonto ibikwenza ufile sengathi ubotshwe kanye nobomnyama. Separate yourselves. Oh Jesus. Abantu abasesemjolweni abahlala emjolweni namhlanje abuyele emafonini bayoxelela abantu abasajola nabo ukuba ngisindisiwe izono zami zithethelwe. Andisayenzi yomjolo anymore. Ngoba uYesu uyabuya maduzana. Abantu ebebesebhizi besebenzisa imithi namayeza abathathe lo mithi nalo mayeza bawalethe enkozini sizowatshisa sibathandazele bakhululeke babe delivered babe free. Abantu abasenezi zinto abazenzayo mabasitshele ngoba khulume nathi sizobasiza sihlala nabo phansi asuzukujaja sahlala nawe kahle phansi siqalele ukuba kuphunywa kanjani ziyekwa kanjani lezi zinto na amashiyenda sendala lokho. Secondly, mhlawumbe ukhona lana you are not saved, awukasindiswa okwamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. This is your moment, this is your day, this is your chance. Awukholana by accident. Ulana namhlanje ngokuThixo ene appointment nawe. Wena uzaziyo ukuthi isukela kwaba nguwe awuzange wenze isinqumo nesigqibo sokuba umamkela uYesu. uYesu yamkelwa akujoyina isonto njengoba silapha sijoyinanga sonto. We have not joined the church but silana sihlanganiswe kwamkela uKristu. Asihlanganiswanga ukujoyina isonto. Mangabe ukhona ungekamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, ngicela nawe ugijima uzela ngaphambili sothandaza nawe. Jesus. Asibashane izandla. Sibashane izandla. Bakhona yini abanye? Ukhona omunye yini na? Ngiyabona lapho khona omunye. Khona yini omunye? My God. Ngiyabona lapho khona yini na omunye othi nami namhlanje I'm making the decision. I want to get out of that door with confidence in that I am born again, I'm saved. Jesus is the Lord of my life. Jesus. Hallelujah. Amen. Let us will do not be yoked. Yoleyo into ebeliphethe ebelinikiwe ebeliphathisiwe maningabuye nibotshwe nabangakholwa nikholwa kunakuhlala kuphi na umnyama nokukhanya. Separate yourselves, come out. Phamsaneza zethu. Thank you Jesus. Aliko igama
kubekwe phansi kujatshuliwe kujatshulelwe abanqobileyo Thixo wethu onamandla wonke kujatshulelwe abathe I choose to separate myself from every entanglement Thixo wethu onamandla it doesn't matter what the entanglement is kodwa what matters the most is that the step has been taken forward unto the Lord sibiza uThixo ophendula ngomlilo onamandla sibiza uThixo ophezulu kwako konke sibiza umthala wezinsuku the God who is able to break every yoke is broken in the mighty name of Jesus for Christ the King of Kings the Lord of Lords has broken every chain there is no more chain that is still entangling the children of God Sibonge inkululeko efikileyo esiphilweni sabo sibonge ukukhululeka kwabo ngokupheleleyo sibonge ukuthi uThixo wehlile uzivile isikhalo sabo weza ngokwakhe wazobakhulula Thixo wethu onamandla wonke thank you for liberation thank you for freedom they are free in the name of Jesus they are liberated in the name of Jesus devil you are a liar together with your worshippers you do not have a right over their lives anymore they are separated from now onwards Pilo yabo sozifane siyayiclaima ngegama lika Yesu siyabaclaima in the mighty name of Jesus sithi nothi laba sibanombola ngomlilo sibanombola ngegazi lika Yesu sinombola izindlu zabo we send the fireballs of fire the fireballs of fire we send them unto their houses to burn every entanglement in the name of Jesus. Akeshayela uNkulunkulu izandla. Someone's umthandazo special ngabo. Abantwana sasiyovelela usisinoli ngesikhathi ashonile utatakhe fike bekhona ke nje babuza ukuthi yini bangazisontweni bathi hayi sizawuza mfundisi sizawuza izolo ndifonela usisinoli manje ngabona ifoni ibanjwe ngabo ndithi kubo yini na enkonzweni nizalile ndithi kubo tomorrow I'm coming to fetch you. Mfundisi siyeza Jesus mamelani bantwana bami njengoba nilapha nime kule ndawo namhlanje nisenze sisigqibo eningesoze nizisole ngaso you will never regret yourselves for this decision do you hear me